Naimbagarabi tayo amin na po. Maysa kadagiti mabigbigbig nga kababalin tayo nga Pilipino nga no dadto makaaduma dagiti nasyon nga kastoy ti adda daytoy nga kababalin nga very unique kanya tayo nga Pilipino daytoy nga kababalin iso daytoy kuna tayo nga hospitality managsa nga ili nya daytoy ti may nga trademark tayo nga no mapangkat ti balay ti may sa Pilipino uri dagiti Pilipino ta abroaden dadadyayon ngam adda bisita da na ibagkat dayjay nga kababalin nga panagsa nga ili nalaing tayo nga agsa nga ili hospitality mari na nabara ti panagsa nga ili tayo wen atan malagip dimmakdakkel kami jay barbaryo kaslapay nakabuuboteng no dadduma ti agsa nga ili kaapay kaawam met ti ref uri la kuman nalamiis nga danom awan maipasangom nangro na ta magmag na ti tattao idi ay ingka man gumatang ti coke jay sa bali nga barangay ti ingka gumatangan ay apo ka agburburekton no dumano nga tatingal daw nga ron nga nagpudot awam motor awam lugan magmag na kamet nga jay sky place nga iga na may ka na burbur to pulbos to no dumano nga agburburekton di jay kapudot nan kasla nagamak pa dagsa nga ilit awam mo ti nakaref awan ti nakareserba ta mo yun di makkalan medya barbaryo ka awan di awan nga rod kun nadagsa nga ili talaga nga daytay kasla maratil pay di jeri na uri mo kanya tay tataan od sa nga ili nga hamo na pakpakadaan ka ti umuna nga inga iwalin ka dagitay linabaan ijay ti tugaw di salas ko paspasam nga apan ikabil ijay ko unasan abungam ti ulesen wan basta adda sakit tayo nga kasjay nga na mabalbalin da tayo uray na imbaga naki-appointment man imbaga naman nga umay wenno sa ano adda sa nga ili tayo nangruna no daytay napatig nga gayem tayo wenno ay so kasla maratel pa jeri na tayo di ka kada kami sa nga ili no kunada ka nangruna ti manok mi idi ka daytay bulos ibat di ma ti manok ti aruba agpasyar kada ko sa nga ili ay kakamkamatin yun to ba? Malimton, no matili, mapanjibantay, napanjitalta. Ala, sa nga barangayan, di mga noban. Ala, data, nagpangataw. Nagrigat, awang mati. Piatatan ata. Nagsa nga ilikan ka, intay mangan ni jay. Kuha ko, namlangan. Nagkatiri sa restauran, umadon, idi aka, awan. Kamatim tamanok na mo makamatan, kapilitan adi jay tumangukop, ngikyak! Kunanan to may jay na kanya nga, paspasam nga ngurong-ngurenan ata, adda nga rod, kas jay ti kalakaan nga panagsa nga ilijayan may idi. As lakadayawan no, mano dete medyo aduda, ay kada jay medyo pangganakan, ore pangganakan mo jay kalding mo nagkakapilitan ng wano ason. Iramraman tayo pati aso idi, jaka mo nagbalin pa yung kultura, ng tatan ka may ibawalan nga mo pa'y no matiliw da. Kasi ti panagsanga ilikan niya tayo. Numabalbalin, ipahakat mo amin. Kadimot kada tayo ti panagsanga ili ka agraman pagturugan tayo no mabalbalin ka isuda ti paturugam. Lasi ka ti maturog intan anti ta dakam ti agyaplag ko namin dati datar ngamin dati ti ikamon mi ka dati ni linaga nya nagana dayan. Silag ngano maisbuam ka dabot na di batog ti ubem mo kasi diyan hanyo ammo daya ta social kaya kasi kami ti kamon mi idi ka nadda sa nga ili ijay dan tadamot papag da kamin ijay datar da kam ti agaplag ko nami daya nga nalukot nga nakataader di silag mi kay sa daya diyan mo pa no ti angot ti pungan mi daya nya ma-imagine awang pay mo ilati ko ide awang pay mo ilati daw ni kada ko ngam adda dagiti nakadulin nga addalat na sakit tayo nga Ilocano nga addalat na nakadulin nga daytay na armidor nga ulis nga nagsikkel sa nga ilil ang makausar da jay antay mabalin antay mabalin nga usar da jay sa nga ilil laeng ti makabalin nga diyan ti lakasa kumawon no diyan ti tokador nasikkel na armidor da jay nga nagitay kay ulis hammo maunat sa nga ilil laeng ti makausar apo daytay met natawtawid ni inang ko nga daytay awam mo di nga Platon, adapay nagan na kat ar kunana daytay Platon nga nadagsen. Adapay daytay kutsara mi nga nalang si idi daytay nini kasla silver nya kasla gold kala kasay. Sa nga ili la makausar kasay. Kasjay ti panagsa nga ili tayo. Aging gana nga uray di pagiddaan tayo no mabalbalin
ited tayo tapno kasla mapagustuhan kasla nasaya at laeng ti pannakatrato dagiti sangaili tayo. Kasjay ti nya naganan kapateg ti sangaili kada tayo. Tatan ka naglakan. Lagrobot kayo intay mangan ijay kuan kunamon. Ata siyempre nagriga mo nangro na ayan mi ingka paila na umo na siya at no da mauraga. Kalakaanan na kanya nga ro sardinasan. No awanti anya gana awan sardinas manukan. Tatan na kila intay mangan pagpaspasyaran kasjay. Lima ka. Ada mo iluganan, ada mo motor kada tricycle, lima ka. Ngam da tayo na idi, talaga nga nadasa nga ilim, nagpatag. Kaging gana tatamo laki di sabsabali no dagsa nga ili. Ngam ti sakit tayo mat, di mat kada tayo, uray no kas anot panang sanga ili da kanyam, ije balay nga papanam, nasikati sanga ili. Uray nga tano aircon data nga papanam. Uray nga tano saya atin da nga isaganaan, inton maturog kan, jak amo yesa o nga namamahay. Sabali nga talaga, DJ agraman DJ agsiar ka kasla mailang katahang ka nga rod naruan DJ. Uray na pintas no kala hammo nga rod nga balay. Kada DJ sa utayo met nga uray kasano pa ng saya at mo alati makan awong problema ngem no sikatimapan kada DJ namamahay kasla maikawa. Na ikawa di jari nam apa yang amin haantay gamin nga pagtaengan. Haantay nga umok. Anya ti apon, haantay gamin nga apon. Di mat di kala ko man no animal ka di apon na ket adda nga rod ka ited da nga asok. Ay ke apang ko gatangan ti kumkompormi nga kuan ng Dios ko kaslama gaston ti ubing datoy gaston agraman shampoo na 450 ay visit ba intela ti shampoo ko nakmat ke hanga makaturog di rabi talaga nga kuti ta pa yan naisina nga rod kada gijay kuan nakin awan hampay nga komportable di pagyan hanapay nga rod nga apon mairiirwam ko na tayo daya kakas jemet no mapantayo iti pagtaengan uray kasano pa ng saya at tayo Pilipino at dala ta di sa utayo nga namamahay maikawa ngamin haantay nga rod nga pagtaengan. Haantay nga rod nga naruam ija kasla naninibago. In Tagalog na may mayat samot. Mga barwana, nagmadimo na nga barwana Ilocano ta ado nga anggulo ti sakupen na. Kada ito ibagbagan ni Apo Jesus, kunana na nagmayat. Ti agayat kanya tong palin no ti saok, ayaten to ni amak. Ket siya ken ti ama, no agayat kanya kunana niya, umayak to agtaeng. Nagunag di imbaga ni Apo Jesus. Umay agtaeng, pagtaengam, naruwam kan, haang ka nga naninibago. Haan nga sa nga ili ni Apo Jesus kanya tayo, umay agtaeng iti puso tayo, no, agayat ko nana. Nagdagsin, nagunag dati imbaga na, umayak to agtaeng king kwa na, iso nga no kayat na nga sa buwan, no agay-ayat ka, umay ni Apo Jesus kenti ama, agtaeng. Kasalsalod-suda pang panunutek no umay nga tani Apo Jesus met. Baka naninibago met. Taman manuma nga piman. No umay ka nakabisi-bisi akmet. Ay umay kanton bigat. Ado pa iti pakaringgurat. Baka kayat na nga kanayon ti umay ka. Kanayon nga naninibago. Taman manuma nga. Umay agtaeng diti puso. Kadiyay mati salsalod-so tikit kitaan tayo. No umay ni Apo Jesus iti puso tayo. Komportable nga ta. Marina na nga ta nga umok na, pagtaengan na, wano, naninibago. Wano saan siya mang pasangbay kin ni Apo Jesus ka, iparsyam ka diti mangukop. Kabaulam ka di nga ibatan di bukod mo nga idda. Tapno laeng isuna ti komportable nga agidda diti umay agtaeng diti pusom. Kada diya nga tikit kitaan na kunana, nagmayat diti kunana ni. Ti agayat kanyak, dumngag kanyak, umay kaminto agtaeng. Nagmayat nga panunutan nga, wow, ni Apo Jesus, komportable diti pusok. Komportable ija unag ti balay mi. Ni Apo Jesus ti agtaeng. Umay ni Apo Jesus ka, di tayo pa'y masango no saan, maar-ariyak, ataman manungarod nga, umay hanang ammo.
No nga ta DJ pagtaengan tayo ka mari na kada ni Apo Isus nga no simmang pweten ka mabalin na lata ti agilad ije tugaw kada kwanta komportable pagtaengan na nga ron. Kamaninibago ano man mano tayo nga pastor ken. Kas ano pa nagtaeng ni Apo Isus dayto yung matimbaganan ni. Nutong palo nyo tibilin ko nga gayat kayo agtaeng ti Ama. Agtaengak to kada kayo kung naunag di agtaeng haanak nga umayak to kada kayo. Narabaw no umayak no kung nanalaeng umay la bumisita. Ngam no agtaeng kayat na nga sa unan na unagan parte sako nya naganan parte ti balay tayon. Parte na tayo. Kakas di matla kumaa o idakdakkel tayo. Iti pamilya. Komportable ka din ni Apo Isus. Kasla pagtaengan na kadi nga daytay haan kadi nga naninibago. Kabisado na kadi daytay nga uneg ti pagtaengan. Ijigimong tayo. Adda kadi rin respeto, adda innayat, adda pa nagtungpal tibilin na sigurado nga agtaengan ni Apo Jesus ita nga daytay nga sisa kadagimong tayo. Daytay nga pa nagkakaaruba tayo. No ni Apo Isus ka no adda din nasursurutan tayo lintig na no adda pa nagsisinakit pa nagsisinaranay agtataeng ni Apo Isus. Adda man dagitay ko kakabsa adda man dagitay balay pagtaengan nga mariri nayo dagitay no dadduman no mapang kayo bumisita ti may sa kabsat kakasla oray no man mano kay mapan ka very comfortable di jari nam nga mapan. Kala ko mariti marinam nga very welcoming. Hamo mo may pakayat di kaya mo ngam kasla nagasidag jeri nam. Ita nga pagtaengan. Haan nga gaputi kinapintas no daytay mo no dadduman no mapangkamo daytay. Oh may kaumian father. Wan apaw nakabangbanglo ka dagitay di ka pay sumagit ti kurtina kada agid da ka jibed ka di ka pay agkut-kuti ta baka makunos akin no naka ay nakaarariyak mga sagin. Baka makunos di cover na kung kunam pay nga matul. Napintas ngam kasla haang ka nga kasla makailang ko na tayo. Agraman di jay no tumawag si CR ka jibon no kasla ka kababain pa la ijay to labalayan ko na iyawid mo ta mabain ka pa lakas jay ka man mariyak ka haang nga di jay kariyak mo tanarog ano di jay sobra ka dalos na dumangam mayat mat ngam adala ta ti pagtaengan adamang kayan na kinhaan adala ti pagtaengan nga ori da tayo kakalaga diti very comfortable di jari nam. Kasla mayat di jay pan nakasanga ili. Haam mga ori handa ka mga umay sangsang nga sangsanga ilyan ngam kasla very welcoming ko maji aura di jay nga pagtaengan. Kas jay siguro ti masapul tayo nga no umay ni Apo Jesus kumaka wow mabalin nang agiladen. Mabalin na nga ingatot saka na agoray ka kanaban aginanan. Kasi kasla naipabalay ko na tayo niya ipapabalay. Ipagsasaotay ng Ilocano kay ipapabalay yo. Adda di dyan, adda ipapabalay yo. Ipakpakusina yo pa yan. La, ipakpakusina yo. Kain kayo, mga baboy. Ay, kasano di dyan? Diyak mawatan di dyan. Kain kayo, baboy. Kunanan sa, ay, ulam nyo, baboy. Kunanan sa di dyan. Pag-aangawan ngam di dyan, bagbaga tayo. Ipapabalay. Kano tayo kuma. Kunti bagbaga na, adda di tayo pagtaengan nga nagmayat tiri na kasla very welcoming. Kasla nagsayaat nga ri na nga papanan. Kakasdyan mo siguro ni Apo Isos, tiri na no welcoming di puso tayo. Kanya ti kunana tapno agbalin na kasdyan, tumurot king kuana, agay ayat, no adda pa nagpipinakawan, adda pa nagsisin na ranay, ay kumagusgustuhan ani Apo Isos ti agtaeng itang pagtaengan. Nakita yun dahil tayo ni may isang pagtaengan ko mga mapangka ka, dagaji agkaroba ka, agdindinong si. Mabain da ka po tadda ka, agngin-ngar da ka, ano do, agin inayad ka pa nga pumanaw. Dito nga kalaong pa, ganas mo, dito di makada kayo, no, daduma ka. Nangiwat, ija ka arubam, tadda bisitam ka, mabain ka pa si kapay ti mabain. Ano si kamot ti mapan, no, mabalbalin pumanaw ka pa ita, haanggarod nga nasaya at di jay, aura na. Kakasjemot lang, ano, ipantayo ti biyag tayo, kakasjemot lang, no, di agkakaruba, agkakabalay, agninginernger, awan ti kapya, awan ti ayat. Baka mo no, agin inot niya po Isos nga pumanaw. Baka mga komportable nga agtaeng.
Ori kuno agkakaimas dagita ipasangom kada agkakapintas data pagsanga ilim no ko di aura na ka medyo madi kaslamet bakahan kati baga na daytoy ayaten to ti amak no agayat kanyak kunanya ayaten to ti amak kaagtaeng kaminto keng kuana wow how I wish nagsayaat nga denggenan nga agtaeng ni Apo Isos iti puso tayo. Agtaeng ni Apo Isos komportable iya nagtibalay tayo. Agtaeng ni Apo Isos iya pa nagkakaaruba tayo. Nagmayat nga tangari naan. Nagganas nga tanga nanamon. No ni Apo Isos kumakaadda nga makipagtataeng wow, nagsurti nga tanga tao. Naggasat nga tao.